सब्सक्राइब करें हाफिज़ जमाल साउंड चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हासिल हो सकें। भला असी आए थे केड़े कम दुआ वास्ते केड़े कम आया सारे बोलो खा केड़े कम असी आया ये जी हाजी मुहम्मद हयात साहब जेड़े दुनिया तो रुखसत हो गए दसो के एदे तो इलावा कोई होर हल है वे उन्हां वास्ते दुआ तो इलावा कोई होर हल पढ़े लिखे लोग हो कोई होर हल है वे नहीं ना ते बात असी जदों आए दुआ वास्ते सुभान अल्लाह दा जुमला भी मुहब्बत नाल कढांगे ते जे यही कबूल हो जाएगा हाजी औरत दी बख्शिश हो जाएगी साडी भी बख्शिश हो जाएगी। इस वास्ते ये जुमला सुभान अल्लाह दा मुहब्बत नाल तुसा कहंदे रहना। सोने नबी ने सारी जिंदगी दुआवां कीतियां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी दुआवां कीतियां जदों नबियां दा सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए आप दी फूफी हजरत सफिया फरमांदियां ने मैं तशरीफ लेके गईयां ते सरकार नू साफ कपड़ियां विच लपेटिया एक सुभान अल्लाह आखोगा साफ कपड़ियां विच लपेटिया जदों नबी पाक दुनिया ते आए ते हजरत सफिया फरमांदियां ने सोना नबी जमीन वाल जांदा कहंदियां ने मैं जमीन वाल कीता सोने ने जांदे सिर सजदे विच रखिया ते हुण जरा मेरी मेहनत जाया ना करया जे सोने ने जदों सर सजदे विच रखिया ते हजरत सफिया फरमांदियां ने मैं कन करीब कीता वेखा सोना आंदा कीए ते सोने ने आख्या रब्बे हबली उम्मती या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत नू माफ फरमा दे। पता चलिया दुआ वो चीज है जेड़ा सोने नबी ने आंदे ही अपनी उम्मत वास्ते दुआ की। असी भी सारे इकट्ठे कादे वास्ते होया दुआ वास्ते। ये पहली गल सी। अगे दूसरी गल सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने दा ताजदार गारे हिरा विच इन सहाबा तलाश वास्ते निकले कहन लगे पत्नी मदीने वाला किथे गया पता दे करिए वदोहा दा चेहरा नहीं वेख्या असा वल्लैल दे जुल्फा नहीं वेखिया जाके सोने दा चेहरा वेखिए जदों तलाश वास्ते निकले कि यहूदी बकरियां पिया चारदा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आख्या यहूदिया बकरियां चारन वालिया ओ दस वे दसे तां सही कि इथे उम्मत दा वाली नहीं वेख्या नखे दस उम्मत वाली तो नहीं वेखो यहूदी सी कहन लगा मैं नहीं जानता मुहम्मद कौड़े मौला अली ने आख्या पिछा हट यहूदी जो हो तेनू की पता है कि मुहम्मद की शान की है पिछा हट जा वो पिछा हटिया ते उन्हें आख्या एक गल ए पर 3 दिन होने इस घर विच एक हस्ती आई हुई है ओ कदी उच्चियां आवाज़ां नाल रोंदे ने कदी नीवियां नाल ओदी जदों आवाज निकलदी है ते मेरी बकरियां भी सिर सुट देंदियां नखे दसो हार विच आने वाला आता की है उन्हें आख्या इको ही आवाज आंदी रब्बे हबली उम्मती या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत नू माफ फरमा दे। पता चलिया सोने नबी ने गारे हिरा विच भी जाके उम्मतियां लई बख्शिश दी दुआ की थी। उन नबियां दा सरदार इमामुल अंबिया मेराज वाली राती जदों सोना नबी बुराक दे उत्ते बैन लगा कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक दे करीब जाके रकाब दे नाल कदम लगाया सरकार ने रकाब दे नाल कदम लगा के अपना कदम पीछे हटा लिया कदम पीछे हटा के ते सरकार ने फरमाया जिबरील ए बुराक भी ले जा अपनी जमात भी ले जा ते तुम ही चला जा जरा एक बारी बात सुभान अल्लाह तुम ही चला जा। जिबरील ने हाथ बन के क्या सोनिया मेरी जमात की कोई खता सवारी में कोई है मैं कोई गलती कर बैठा फरमाया नहीं नहीं तेरी गलती कोई नहीं जमात की भी कोई नहीं सवारी में नुक्स कोई नहीं सोने वध क्यों आना ले जा क्यों इरादा बदली उन नबियों ने सरदार ने फरमाया बस मेरा इरादा बदल गया जिबरील तुम भी जा जमात भी ले जा ये बुराक भी ले जा। जिबरील अमीन फौरन परवाज करके गया क्या या रब्बल आलमीन तेरे महबूब नु अदब ते एहतराम दे नाल उठाया तेरे महबूब ने रकाब नाल पैर लगा के ते इरादा बदलन दा ऐलान कर दिता या रब्बल आलमीन हुन साडे वास्ते की हुक्म है। परवरदिगार ने फरमाया जिबरील जा जा के मेरे महबूब नु कह दे सोने इरादा ना बदली अज मुलाकात की कीमत मंग ले। कई बंदे दे दिल विच होंदी
یار گھر دا جوگی جوگڑا تے باہر دا جوگی سود بھئی گھر دا جڑا جوگی ہے نا بھئی یار انہوں کوئی نہیں وہ جوگڑا ہی ہے تے باہر دا ہوئے تے وہ سود ہوندا ذرا سبحان اللہ محبت نہ لکھو سرکار نے آکھیا جبریل میں تے براق تے بہ کے جا رہی ہوں تے میری امت جدو قبرہ وچ اٹھے گی تے عرفات دا طویل سفر ہے او کیویں طے کرے گی مینوں تو اپنی امت دا فکر ہے تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ والا سوف یعطیک ربک فترضی پیارے حبیب میں تینوں راضی کر دیاں گا تینوں راضی کراں گا ہن آؤ اگے سنو نبیاں دا سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل صراط تے پہنچے دیکھو سونے نبی نے ساری زندگی ساڈے لئی دعاواں کیتیاں اسی اپنے نبی دا ذکر سن کے سبحان اللہ بھی نہ آکھیے تے ود دسو اساں بھی چنگا امتی ہون دا حق ادا کیتا سرکار اتھے کل صراط ویکھیا تلوار نالو تیز وال نالو باریک نبیاں دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتھے بھی جا کے دعا کی تھی یا اللہ اس باریک تو تے تلوار نالو تیز پولو تو میری امت کیویں لگ سی تے اللہ نے فرمایا محبوبہ تیری امت نو ان گزار دیاں گا جویں بجلی چمک دیے سبحان اللہ انی تیزی وچ گزر جان کے مختصر سونے نبی جدو اللہ تعالیٰ دے قرب وچ پہنچے نا تے نبیاں دے سردار نے جا کے سر سجدے وچ رکھ لیا کی کیتا او پایا بے نمازا منہ کا بے ول موڑ او سجنا بے نمازا منہ کا بے ول موڑ اتھے تیری نہیں او سجنا تیرے عملان دی لوڑ اتھے تیری نہیں او سجنا تیرے عملان دی لوڑ اے شرط نال نواندے چوکے کندیاں تے لجاندے شرط نال نواندے چوکے کندیاں تے لجاندے وچ قبر دے رکھ کے آندے اوے آ کے پاندے ٹکر تے زور او سجنا بے نمازا او سجنا بے نمازا منہ کا بے ول موڑ او بھایا بے نمازا منہ کا بے ول موڑ نبیاں دا سردار امام الانبیاء نے جا کے سر سجدے وچ رکھیا اللہ تعالیٰ دے قرب وچ پہنچ کے جا کے سر سجدے وچ رکھ دیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ اج عبادت واسطے تے نہیں سونیا بلایا سونیا اج تے تانوں زیارت واسطے بلایا تے اج کیوں سر سجدے وچ رکھے ہی نے سونے نبی نے عرض کیتی یا رب العالمین مینوں اپنی امت دی فکر سر نہیں چکن دیندی امت دی فکر سر چکن ہن سونے نبی نے اتھے جا کے امت نو ذرا سارے بولو جا کے اتھے بھی امت نو یاد فرمایا سونے نبی دی پتہ چلیا کہ ساری زندگی امت لئی دعاواں کردیاں تے اس فکر وچ گزری اج ہن ذرا امتی دا بھی خیال کریے کہ امتی کیڑے پاسے کیڑی پٹڑی تے جاندہ پیا اس واسطے سانو چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ تے احسان پر سونے نبی دنیا تے آئے تے سانو یاد کیتا سورے نبی غار حرا وچ جا کے سانو یاد کیتا نبیاں دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی راتی براق تے بہن لگے تے سانو یاد کیتا پل صراط تے جا کے سونے نبی نے سانو یاد کیتا اللہ تعالیٰ دے قرب وچ پہنچ کے سونے نبی نے سانو یاد کیتا ہن ایک مرلہ قبر دا تے ایک آخری قیامت دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قبر انور وچ رکھیا گیا حضرت قسم بن عباس فرماندے نے کہندے نے میں آکھیا ودوہا دا چہرہ واللیل دی زلفاں مڑ کے نہیں تینوں نظر آن گیا ہن کفن دی چادراں بھی بند کر دیتیاں تے حد بند کرن لگیاں لہذا آخری وقت ویکھ لواں حضرت قسم بن عباس صاحب دے چاچا داد بھائی فرماندے نے میں یوں ہی چادراں ہٹائیاں تے سونے نبی دے لب پہ ہلدن کی ہوندا پیا بولو کھا قبر وچ جا کے لب پہ ہلدن حضرت قسم بن عباس فرماندے نے میں کن قریب کیتا تے آواز پئی آوے رب حبلی امتی رب حبلی امتی او لوگو مینوں دسو کسے امت نو ایڈا رحیم نبی
شفیق نبی مہربان نبی ملے ہوئے سونے نبی نے قبر وچ بھی جا کے کہا یا اللہ میری امت گناہ گارے یا اللہ میری امت نو معاف فرما دے تے میری امت نو بخش دے قیامت دا دن سارے نبی سونے دے منبر تے بیٹھ گئے کتھے بیٹھ گئے سونے دے منبر تے سونے نبی نے بھی سونے دا منبر تیار ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو حکم ہوئے گا سارے نبی ممبرہ تے بیٹھے محبوبہ ممبر تے بہ جا نورانی تے سونے دے ممبر سونا آکھے گا یا اللہ میں تو نہیں بمنا ہائے 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 اور تجھے سے سونا آکھے گا یا اللہ میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوبہ سارے جو بیٹھے تے پہلا تو جو نہیں بمنا تے بات دس کے کرے سے جے نہ باسے تھا نو جبان آج نہ باسے تو کیا کرے سے آکھیا یا اللہ اپنی امت دا ذکر کرے سا ہائے 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 اپنی امت دا ذکر کرے سا اللہ نے فرمایا محبوبہ دس کیویں ذکر کرے سے حدیث پاک ہے کیویں ذکر کرے سے نبیاں دے سردار ہاتھ چبت دی تے کی کہندے نے رب حبلی امتی اللہم غفر لے امتی یا اللہ میری امت گناہگار ہے یا اللہ امت سیاکار ہے یا رب العالمین میری امت نو معاف فرما دے تے میری امت نو بخش دے ہن پتہ چلیا نبی پاک دنیا تے تشریف لے کے آئے امت نو یاد کیتا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی اپنی امت لئی دعا کرتے رہے نبیاں دا سردار غار ہرا وچ جا کے اپنی امت لئی دعا کی تھی براق دے بہندیاں جدو معراج دی راتی سونے نبی نے اپنی امت لئی دعا کی تھی اللہ دے قرب پہنچ کے جا کے اپنی امت لئی دعا کی تھی نبیاں دے سردار امام الانبیاء نے پل صراط تے جا کے اپنی امت لئی دعا کی تھی قبر میں جا کے اپنی امت لئی دعا کی تھی تے قیامت والے دن سونے نبی نے اپنی امت لئی دعا فرمائی کہ اسی سارے آج اکٹھے کیوں ہویا بولو کھا دعا واسطے کہتے لئی دعا تو علاوہ حاجی صاحب ہورا واسطے اور کوئی طریقہ نہیں دعا یہ جیڑی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنے اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دے بچیاں نو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ